makhelwane-ke lapho-ke eselimali bonke semkhiphile isiqala semchokele esibili esemhlaba ngobhongwane ukuthi akafe nje kuphele ngayo. Cha kumakhelwane wami ukuthi ubaba uJaca wathi ngiyethushi ukuze asuke kubongeka abaleke-ke. Usichazele ngesimo sakhe ubongeka esibhedlela. Ubongeka-ke kuyathembisa ukuthi mhlambe leli lihlo line ngoba imithambo yala ithintekanga ingenzeka libone kodwa leli linye imithambo ithintekile ayaliboni. Mhlambe bebejwayele ukuxabana bebenobudlelwane ngithi Bebenobudlelwane bebexabana mhlambe uyaqala ukuyenza lento kubongeka noma ikhona mesho-ke manje ubongeka beselibele nje ngoFebruary ngeValentine bongeka wakuhamba waye eThekwini umfana beseThekwini uthi uma efika khona eThekwini afika mhlawumbe ngobhongwane funa khona athatha umcamela ambhalele ukuthi nje angaphefumuli ebekumphethe eduze kwakhe wabula nefoni yabo ngeke senafoni ngayo langa shuthi-ke ubevele mthoke ehlukumeza mase kuyibonga lapho sesuyamala-ke phela sebocha lo muntu akekho right uthi uzomkhipha amehlo lokho egcine sekwenzileke. Okay, icala namhlanje umsola kuthiwa uzovalelwa qhubeka avalelwe ngaphakathi ezomndeni mhlambe nifila kanjani? Ngiyazi ukuthi nifuna ijustice and ukumbona engaphakathi kuyinto mhlambe engathi noma nginganijabulisi but kuyanenza ukuthi nibe ngcono kunokumbona ngaphandle. Ungcono mengaphakathi ngoba nami ngiyasapha asaphuma ngaphandle nami ngisabela impilo yami nezingane zami ngihlala nazo ngihlala ingane ezincane ezingaka engihlala zabazukulu bami ngiyasaba uma saphumela ngaphandle mina nami ngiphephile.